ที่เว้นวันมาชาลาชูลีเว้นว่ามีที่ดงถ้าลวยที่ลวยดูวันนุ่งว่าจากลวยเนาะพูดที่ดงเกย์เป็นแบบมีลัวริคุมกับแม่นแต่แม่นอย่างงี้นี่แอนแกลิงลงพาละแบบเปรุตีวันโตนุ่งว่ามีลัวกว่าต่อวันก็เจมดทีมเบ้วันวันอาเปกคุมวิวโนเตะเจมดก็แกโนทีมบ้าป้าKilo tena mapana turengo kipindi pola wirodi kai. Tot kako pino kila wirodi neno mire tim ni bot kamente. Peto mano timbe inun. Kape ko pino wan en pe yenya. Ni to mo ne ka timbe kuno ka geno rengo ko pino kan. Eni mire kero wa michwa warga wa pola dilo michwa warga department ma pat or ka choka parodi chuchot neno kidemano Acholi ben no mir gineni tega mutimen wa tim ni meno ene kidma wan ke wa timo kwede wa teri yo manotie kidma ke ti kwede wan po mir dan wano ta eno nek matia ne ka pani wan ma chala Acholi mir wa pet gi wang ma pet ni kaje mutimbe chi watim ni meno ene kin maketi upe chidong kitma wanyang ne Acholi kinagogi kitum chel bena ya chakra wa winyi ni madi mukana bena kinagogi yele ma megu madego geke machalo rodi me Acholi mena ne kichobulok me Apaaa o ka kwena kidong kano gek ko yo ngoma tika wa yub anu ni tika gek amir wa poti ni wan machala Acholi atawa eno mero kotie wane machalo la wirodi ma Acholi nenta virachana magine no kembe gi log matie pote kaje mo kumeno tie mir wan machalo rodi ma Acholi elda ma Acholi wa pom pote de pin kiwe ginene way forward oba timo ni ning ikam wa giken endo pe iniri dana ria binu batana ma binu poti en pe de pin mu logo ni ene kid me tichene eno kadon petano o chi ini ichi tele ka tela moko idi winya weni do tan ta pa en ma chale wi rodi kanyo no ngeje peye mani ka logo pote eno lu rodi ulu elda gi pedu pe inene ni man mir watim ngo gi gi chiri pol la tilogo ki wen wan ma chala Acholi ben wa miri dong ka lwen du wan no wa chak lwen no kut ki dong kenye beru ba mi luori kum kamente amen ngeni en ke ling dong pala ba peru tie bani ngom ma pa ni mir wa de podi ngom ni eni pe ngom pa madi eni ngom pa Acholi Karmalelo chora tie won kom me gulu digri madi ku pinu ika choke kan magule go ni kam Acholi romo ye gumia pa we go mere me ben madi gamri jab madi is gamri jab ti Acholi kwero ni wan yang pa ko tigo wa pero wa me winyi lo me pa itwa ku kwer bo madi le chwat karpa le chora an bena pedi ka chokeli ma in le mono mombo welo ngom kuno me pa tie yele we karman o bit en wa tunka malwa kwa tie yele energy ma tie yele gamete wen ene eno petelo keni nono tio mi wana kwere jwaj ma chala Acholi ni wan nyang kar mo ber kilak anting area gemri jab unne ko tieko wa do wan po amir lo me pa amino bino dikajete don po amir wi lo me pa area matung potwa ya Acholi wana Acholi bandi pa Acholi gi madi ukikwa kwe kulu joka ma ko ber chani ini no joni gi longo bino wa kom kulu la kan choke meni mari o kenyu majie mo mapeke mabene pe batimbe eni pe batimbe meno energy matie da wiruti oli riti kom loake
mali eni pot baba mede kid me waju kwere iloki waju ni wot wume chere ya pa malupe ki pero ma biru ka teme ya pa ma duldan ma polu biru ka lubu ko wu kilo tara bukana ma ya choli bene geno biru ka wot ki du me chero ento woro chero chirano pa bo tien loke waju ni ruot me pa bo unok tika tero ngat ma pat ena ye chalo la wirwori ma chalo ke madit ki ma chalo la lup ko la wirwori me ya choli ngo ma ke madit tika timone mene anoni uribu wirwodi me acholi oduju ka chiel were kan kemetie me chalu ruodi no lebu duon wuti achiel iloko mo ma pa amedo aje podi ni na titiri ni long mo peke wachen tin office pala wirwodi ti amede mera nyim an ma chal lukwara tiwa ka meda nyim loko join chani magitimoni pebere tie pebere wangeo longo bene peke wakany awaje podi ni ruodi weng me choli watigi ruodi maromo piera pi weng kaka choka tie no waluongo gi no kupongani pin ruoda biro gi kenene gi tie atimo kimoni ni abiri kumpier bichu abiri ruoda biro ruodi piera pi weng gi tiku kuore kachielo lengu mane bene ka waluongo ka choka chalo tini no weng gi tikany no wengi ti kan ngone long mi ke ber chalo ki momi tu ke ober kina nywala ka wir mo ni chalo tin long mo ane ni ba kwanya ni ngan mo makwanya pe ene wa kene ruodi piera bi wengi ti ka tiel pe ku poke ya bir chani ma ruodi piera bi jo piera ni won ma tiak Mandela bere tie ye ikin wan neno we Mandela bere tie ye mago wirwe mo ael pario 20 mo ael pario en go wire en Mandela ere ma tiak kyo mi amir wa report ni wan ma cha ruodi poka wa pe wa chen tin wa luonga choka li pim watigi executive ke tie executive tie watigi minister wa jomo tipoto watigi prime minister jomo tipoto spokesman me ke tie jomo ti office tie magiti be watia mede kipa choli mali eni bene je matia timbe eni wa mo watieko bebe tia loka mo wang mo watiko yung matia timba pani na wirodi baba weko na wirodi wachen tin tie li bene warudi mukene ni weng tie ye